inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Bathandeka enkosini. Lo mfana ophakeme lapha kwakhanyile lapha ngaphesheya evunani mayibonga inkosi. Bantwana benkosi sisendabeni enkulu yesabatha. Lapho khona abantwana omkhonza uNkulunkulu babamkhulu wayikhanda lento. Kade sisesikhumbuzweni sikaPombela. Kuthiwa abantwana benkosi kwathi mangabe ubabamkhulu esehlukanisa izinto. Wabe sebatshela abantu ayihamba nabo ngoba kuthiwa ubabamkhulu wayehamba nabantu besaqhubeka bephuza utshwala. Besaqhubeka bengaligcinisa batha kodwa kwathi ngelinye ilanga bangcwele enkosini. Wayesethi manini manje bantu abami uNkulunkulu usefikile. Uthoza ulandela mina ngene kule nkonzo uza kuyeka utshwala. Uzawugcinisa batha. Kuthiwa ke kunamadoda abathandeka enkosini anqaphaza athi kanti lenceku kaNkulunkulu siyabheda. Kasisezi kuyilandela kuthiwa bahlehla. Kodwa kuthiwa babefuna uNkulunkulu bahlala bagcinisa batha bayeka utshwala bangcwele enkosini njoba silapha sisesabatheni elakhanda uPombela mayibonga inkosi. Ithenye indoda endala abantwana omkhonza uNkulunkulu bayamazi ushoba uthi wayihamba nobabamkhulu bangcwele enkosini uthi kwathi makufikwa entabeni zasevunizitha uthi kwahlalwa uthi kwaqhamuka amadoda ephethe umuntu owayeboshwe ngeintambo lo muntu kuthiwa uyagula ngekhanda uthi ke ushoba uthi lo muntu intambo zase zimudle lapha ezandleni kwaze kwavela ilonda uthi lapha enyaweni amaqakaleni uthi wayeboshiwe lo muntu ngalentambo intambo yazi yamudla kwaze kwaba nesilonda eboshwe lithi makaqaqa uzosukuma baleke. Uthi kwasefika ubabamkhulu basebembika lo muntu bathi nceku yenkosi siyesaba ukumqaqa makaqaqa otholakala kude uyohamba azawela ngisho uthukela. Ithi inkosi yasezulwini hayi bantu abami thina boshembe sivele ezulwini mqaqeni lo muntu kuthiwa bamqaqa bengabaza base beyiqaqa le ndoda kuthiwa bathi mase beyiqaqile yasiyeza ukuba isikhululekile kuthiwa yazizwa izandla kuthiwa yathi mayilula izandla kuthiwa kwaqhuma imthambo yalula imilenze kuthiwa kwaqhuma kuthiwa yezwa le ndoda uthi ngiqaqiwe manje. Kuthiwa isibaqalaza wathi babamkhulu uqhelani kuye kuthiwa isibaqalaza yayisisukuma le ndoda yama ngenyawo kuthiwa mayisimi ngenyawo yayisisuka ibaleka kuthiwa yabaleka bangcwele enkosini yaze yofika egqumeni kuthiwa kwathi sinjengesithunzi ilapha kude kuthiwa le ndoda lena ubabamkhulu wayesephenduka ibuka esiyekela abantu abaseduze kwakhe wayeseyibuka wayeseshaya ikhwela wathi jiyo kuthiwa yayisima yabheka le kuthiwa babamkhulu waliphinda kwesibili ikhwela kuthiwa isiphenduka le ndoda bangcwele enkosini yayisibuya ngejubane kuthiwa isibuya ngejubane kuthiwa yathi mayifika bangcwele enkosini evunizitha lapho wahleli khona babamkhulu kuthiwa le ndoda abantwana benkosi yayisifika isiwa yayisiphalaza inyoka. Wayesethi babamkhulu bantu abami nayi lento kade ihlanyisa lo muntu thina boshembe sisimphilisile mayibonga inkosi. Bantwana benkosi ngeke ngabona unyazi lwesulu umuntu esasebenzela eintabeni sisuka eMnambithi sibheke eJudiya sizokwehla intaba iSambabe size kuNkulunkulu sihamba namaNazaretha uFokahlezi uyazazi insizwa esasihamba naso zakwaMadida bantwana omkhonza uNkulunkulu sehla iSambabe ayisephela amabhleke emotweni. Abasaziyo ke iSambabe ngeke ukuthi ungaphelelwa amabhleke futhi ngeke wehle ngemoto engenayo amabhleke aphilayo usuku uyibulala uphila. Yake abantwana benkosi basazi iSambabe khona lapha esumgodi khona ebese kuba ibhendi yake yehla yabheka phansi babiza bonke abantu shembe nami ngisabathe ngithi shembe ayisabreak imoto kayisenzi lutho. Kuyenzeka abantwana omkhonza uNkulunkulu uthi ushembe uzophendula khona manje ubiza kanti usazokathule nje kuzothi ngase kugcineni usuthi ngafa ebese ethi ngikhona ubusungabaza. Kwathi masehla abantwana benkosi sizogudla le bhendi ngase ngibona ukuthi hayi le moto kayisalawuleki ngabatshele ngihamba nabo ngathi bafowethu sekuphela amacebo.
ababehleli ngemuva abasebengibamba amahlombe nohleze eceleni ubambe mina uthi bambe siyafa namhlanje na bantwana omkhonza uNkulunkulu yagudla khona insimbi eziseceleni komgwaqo le moto yayihuzukile lapha emaceleni evani ihuzulwa ilezo nsimbi ushembe ibamba eyibuyisa kuba ingene eyiweni kwathi sibona bantwana omkhonza uNkulunkulu kasazi sabona sesithi khisi kanti sesifike phansi kwesambabe sawela umfulu uthukela safike sama saguqa sayibiza lenkosi sayibonga mabonga uJehova. Injalo bantwana omkhonza uNkulunkulu lenkosi yasezulwini iyaphendula nangesikhathi sika baba omkhulu yayinjalo yayibasindisa abantu namhlanje sabasindisa engathi uNkulunkulu bengasisiza bangcwele enkosini asipho ukuhlala kuye njengoba silapha ethempeleni lasehlanzeni sivuseleleke kabusha sibuye sikholiwe sibuye sishile mayibonga inkosi ubuseni kuzwile.